tang haki kendiat kenta ke Deputy Commissioner joka East Khasi Hill District akong Rosetta Mary Korba kalakot hakamit yakran mat kinong yalam joka Khasi Students Union Selapan Circle. Hadin bami ka kamera terikam juga DC naikling President juga KSU Laban Circle Robert Ulaong pagajinya keren bat ke DC kalong ke basiso namar naikling ke DC kalakular banto syaka municipal ban pensangeno yakibriu bari jingri bat ke jing pentu jebo syakiwa Henry habaya day pat bat ke jing kendang yakibriu ki basa abean naikling ke DC kala pentip bakate ki jaka kadon haying kasyari bat ka syem sitom ro ban weng yiki bat naikling ke SU kalong ke bae Hadirin kita sing hadirin ka dito jong katan sing kumbu ini step nila kumbu ka we symbol na kama ban protes against government bakala Islam bak komsina ban pendang diberi ba sapi an po maksud Palestin ni kumbu sing la sna ka yi bagin ai da wash ki kisi hadirin kata nakalian jong diberi komsina kala khot ni buat ni nak pisau yang lagi ya ka dorkas ni di lapa hu kalai ke Februari tahu kena ke katu dorkas ni lah ya rai pe penting kita ba kidun kam ban be nomor 2 di titik pasal biar hinte ke nakalian jong deputy commissioner ila bisa ba kadang dor pending litigation cases di benar-benar itu hendai musuhun kata cuba ba tang bakadon kata kapen cases diberi henti pat kidang yok on buhasno nakapo sa ko te ho istu baka pending litigation ka cases kimla ban pot menta kancan kandon ko prosedur ende ni ko ke ibni dawa pat kolong ba di ban deploy ikut ba kidon kidlan position act ba kadi ban ka government kadi position ban shim ni to kacaka ke kajing Islam nakala ka sorkar kabuji hi sorkar ba kitiki barulah bahasa anti kita buhay senong nakapos sa kapor. Di abadi bita ni kung kasing ilaray ba kat baka sokal kanang Islam ni ru ikiyeng hintay bet ba niya tribun bi ipat kasi kumala akram ne habo makati jaka don la sponsor ne la penyerap iki di kini religious group untuk ban pencingan ki ban penbun buat ini kumusang itip bakadan ke iku mata bat niru baki kila pande niru ni le katahi ba kad Islam sorkar ban rai ban demi ini nak kalian bicu dan pisna biki kabaat keslong no ba nak kalian jong deputy commissioner ya ai assurance ni ba aku badi baki tu di ba rimasi kumba nala batay na passport bakate ka di hapo municipal area wala ka municipal board kala pa ka show post no kasiki andi hadu inta kam sim na don kono action tekan nakaliang di commissioner ila ai assurance ba ya ka banikong mata ki impa sipo ka sula municipal board pekin pa pan pensangi anu mardor ikiti kiba reaching di hapo municipal area ba kunjur ba tentu ki jebo siapo kawa kiba ya ka jebo ikiti ba kunjur ka kundo baka mariam berkawai kata kadi ke ba siso na kani ka jengkran kani harita bagi buka election indangnya page bagi indangnya keren saka saka kumnu bagi di ban iki nomor ba adu minta kum bagi studi kamdon kum ko report na kalian jong ka office of distribution na kapo para revenue department tu pakin tip kat numur bahasa ante manu ba aja ka kumenta na kalian kasunong nilai ibat tunjuk ai pada komisi dan ende ka uwi pa bungi ba itu di bahasa ante pio ka epek manu ba yarap ki banyo epek kumu pio ka epek klan kadar kosong sedikit kata padi ka wi ka dak cintili ba kini kising ni ru sipo ka insin ban kili ba kumu pio epek ti bahasa ante ba ese dengan i ba kilo itu epek ki limba kinu ki true fraudulent means in no tingir nakalian keseng indawa ban cancel ya ka efek cuki tiga jaka kala he mbak handai ka idon ki plot itu ba ki claim ki parties ki claim don ki berusi mek baik claim tu jaka dari om boro handai ka kakum ka mistu kalan position baka serta da sim kata jaka tadi new ka tam ni baka kuaban sim kata jaka ba hakti jaka don kini ki beri ba sabla manu ba island ki bansa itu de ki try ki barem ne
ka sarkar ta manu kundan jikte tingi ong ba nakaliang ka joka deputy commissioner ne nakaliang ka board district kintip kita manu bawan song ne manu bawan sa te hei pat kata ka influx mechanism kumnu usiam nakapor sa kapor ulapan ong ba bakasi kanung kata ini namaring we are protected by sexually haba itang hani hapo sorru bangi iba hapo municipal area ru baka jaka joko sarkar kam tip manu kita bahasa genuine manu kita bangsa genuine te kunu pila ban statement bakasi kanung na ban efek kini ki boro ka jingile ka gini Indonesia kemat nang punjur kidon kisinja baka sengkan dan isyam kini kising kubanwan buat insat pentep ya ki lapor kubor ya ki kambing election semua Tim sudai baka ngo ba nakalian ka sarkar kam dan jinte habaka sarkar kam te kamnu kilaban ong baki kilaban protek ya sila syaski wan ubri na kejala ubri mo punya ubri teroris mo saate si ka security jongki no sosno hante manuban ke banba la don kon jingjap susi ke nangni sikuman kumbang nila snai kayeng tasi tu yang di tang distang nang kat berang Islam mantuyo manubunay nyali abit bandang sna bung susu nang ba in island itu para kasih kecui dikila ban itu baduan nak longi ke bakam guna dikila ban chong hite baki ini kibar jala kelam siu di pobus nang kisah hite ka lat ki ofri ka ki ofri ini man bunay hapsiu ki bai hapsiu ki ke kamlong ka iki ka kalong ka iki banuk siliang bat ka ba ni kun kasang imla ban tolerate kun ki